Gledate emisiju Parabola. Moj današnji gost je gospodin Marko Matić, politički analitičar, direktor Centra za odgovorne medije CEZOM, a također i koordinator ALES-a. Dobrodošli. Hvala na pozivu, bolje vas našao. Odmah na početku ALES, da objasnimo šta je. Da, ALES, pošto postoji zabuna, nije u pitanju nemačka reč koja znači sve, već je skraćenica od organizacije koja se zove Alijansa za Evropsku Srbiju. To je organizacija koja okuplja, za sada je, da kažemo, nevladina organizacija, neformalni pokret, ali prerašće u politički pokret sa vremenom. Dakle, to je organizacija koja okuplja ljude koji dele evropske vrednosti i koji dele viziju Srbije kao članice Evropske unije. Pa juče je baš bio 9. maj, Dan Evropske unije. Tako je, Dan Evrope. Dan Evrope, da, izvinite. A sada mi da pređemo na ono zbog čega smo se i našli, jel te? Naš razgovor bit će o Nemačkoj danas. Za početak neki... Nemačka je bila motor Evrope, što bi rekli, lider. Da li dalje tako jak lider ili se to malo poljuljalo? Stvari se menjaju. Jasno je da osnove, dakle i postavke na kojima je počivala nemačka liderska pozicija, da podsjetimo, ona je najveća država Evropske unije, najveća ekonomija, zemlja sa najvećim političkim uticajem i najveći financijer Evropske unije. Ali dakle, ta pozicija gdje je Nemačka bila jedina lokomotiva Evropske unije i da kažemo motor njenog razvoja, ona se menja. Nemačka je ušla dakle u period transformacije iz mnogo razloga, ali u ovom trenutku ona ne može više da bude. Dakle, ona jeste i dalje vodeći pokretački mehanizam Evropske unije, ali ne može da bude jedina lokomotiva. Dakle, to više nije kompozicija kao voz gdje jedan vuče sve, već ovdje sve više imamo, da kažemo, neku vrstu kolektivne lokomotive. Dakle, sve više odluka se donosi na nivou Evropske unije, moraju i drugi da se uključe, ali ono što je konstanta, da kažemo, obeležje sadašnjeg trenutka i sadašnjeg vremena jeste temeljna transformacija nemačke ekonomije i nemačkog modela. Da se malo mi osvrnemo na političku scenu i liderstvo u Nemačkoj. Mnogi svetski mediji komentarišu kako trenutno Berlin nema dovoljno jakog lidera. Olaf Scholz je zaista bleda priča. Mislim, to nije samo konstatacija neka sad moja, nego i stvarno svih koji posmatraju, oči sveta su uprte u Nemačku isto. Ali tu je Friedrich Merz. Da li mislite da Friedrich Merz može da postigne onaj autoritet i jačinu koju imala Angela Merkel? Tako je. Angela Merkel je obeležila, ona je 15 godina, 16 čini mi se bila na mestu kancelara Nemačke i dakle ona je obeležila jedan veoma dug period i ostala je upamćena kao neprikosnoveni lider ne samo Nemačke, već i čitave Evropske unije. Nakon njenog povlačenja iz politike, mesto kancelara je preuzeo čovjek iz rivalske partije, dakle iz Socijaldemokratske unije, Angela Merkel je iz Demohrišćanske unije, CDU-a, dakle nakon nje je došao čovjek iz rivalske partije, takozvana bila je velika koalicija, i to je Olaf Scholz. On nije imao jaku, dakle, ni podršku u parlamentu, niti je njegova stranka bila dominantna, imao je mnogo koalicionih partnera, bio je podložan ucenama malih koalicionih partnera i ta vlada je pala na polovini mandata. Došlo je dakle do vanrednih parlamentarnih izbora i prošle godine u februaru mesto kancelara je preuzeo Friedrich Merz, lider CDU-a, Demohrišćanske unije, dakle stranke Angele Merkel, s tim što su sada u koaliciji sa Scholzovom strankom. Dakle, napravljena je velika koalicija, sada je tu napravljen dakle jedan konglomerat gdje također Merz ima nešto jaču poziciju u parlamentu od one koje je Scholz imao. I on ima priliku da u novim okolnostima, dakle okolnosti kažu da do jučerašnji neprikosnoveni saveznik Sjedinjenih Američkih Država, da je tamo na čelu Donald Trump koji je Evropi rekao mi vas više ne štitimo, snalazite se sada sami. Ukrajina je vaš problem. Dakle, postoji, ajde kažemo, nešto malo veća politička snaga Merza unutar same Nemačke
Postoji unutrašnji brojni izazovi. Nemačka je u periodu transformacije, političkih izazova, kao što je rast AfD-a, dakle, izazova tradicionalnim institucijama, izazov nepoverenja tradicionalnim institucijama i partijama, ali i postoji izazov, dakle, bezbednosti Rusije, ako hoćete, proširenje Evropske unije i traženja mesta Evropske unije i same Nemačke u savremenom svetu, njihovo pozicioniranje. Dakle, postoji očigledna potreba za jakim liderstvom unutar Nemačke. To Merzu daje priliku. Dakle, daje mu priliku da izgradi svoju viziju i da uspostavi, da povrati poverenje građana Nemačke u institucije, u tradicionalne partije, da povrati poverenje Evropske unije u Nemačku, ali i da provede Nemačku kroz veoma bolnu tranziciju. Bolnu, ali neophodnu. Ako Nemačka uspešno prođe kroz tu tranziciju, ona će biti mnogo moćnija nego što je bila, ali na sasvim drugačiji način i na novim osnovama. Mi vidimo da je AfD raste. Sad, nisu to cifre, ne znam, 50%, ali sa 20 na 30, to je ipak neki porast. Šta se desilo sa nemačkim glasačem? I da li je moguće stvarno, što vi kažete, su tradicionalne partije toliko izgubili neki kontakt sa stvarnošću? Šta se tu desilo? U stvari i da, ta podela neka na desničare i levičare, kao što je nekad bila, više ne postoji. Sada su to u stvari suverenisti. Pa tako ja nisam recimo znala da kaže suverenista, ja mislim šta je sad, a ono u stvari desnica neka ultra tamo bude. Tako je, desnica se sada sve češće predstavlja, pošto znate, nekada je desnica, ekstremna desnica, kada pričamo o njoj, kao na kraju krajeva i ekstremna levica. Ako hoćete, ušli smo u period postideoloških društava. Naime, tradicionalne institucije, to nije primjer samo Nemačke, dakle, to je svuda u svetu. Pa Trump vam je primjer toga. Brexit je primjer toga. Dakle, tradicionalne institucije očigledno moraju da se transformišu jer nisu u stanju da odgovore na pojačane izazove koje dolaze iz polja društva. Dakle, jer društvo je mnogo šire od države. Država, ako posmatramo kao institucionalno jezgro, šire društvo je mnogo veće. Tu imate i ekonomiju, i verske zajednice, i razna, ako hoćete, sve do pojedinca svakoga. Dakle, država mora da dopre. Savremene institucije ne dopiru. One su više okrenute, dakle, ključnim igračima i zadovoljavanju njihovih interesa. Običan čovjek se osjeća neprimećenim, osjeća da sistem nema više senzibilitet za njega, da ne zadovoljava njegove potrebe, da nije njegov servis i tu dolazi do takozvane pojave, takozvane antisistemske opozicije. Ta antisistemska opozicija sad se sve češće predstavlja da bi se legitimisala kao suverenistički oblik ili model demokratije i to vam je otprilike nastale nešto što se sada zove, ranije se zvalo nekada to udruženje ekstremnih desničara Crnom internacionalom, sad se to zove suverenistička internacionala, ali šta se događa u samoj Nemačkoj? Dakle, AfD raste zato što su obični ljudi nezadovoljni zbog migracija, zbog inflacije, zbog gubitaka radnih mesta, dakle, zbog ekonomskih problema. Jer u Nemačkoj, znate, ljudi nisu navikli na ekonomske probleme. Pri tome, njihovi ekonomski problemi nisu ni blizu onoga s čim smo se mi nekada suočavali. Dakle, to je ekonomija koja je uvijek bila stabilna, koja je bila perspektivna. Znate, kad se ljudi naviknu na tu vrstu konformizma, kada im uzmete mali deo komfora, oni se bune i spremni su, vidimo koliko ima protesta u Nemačkoj, oko svakog povećavanja taksi, oko smanjenja subvencija u poljoprivredi, dakle, bilo koje štednje unutar državnog budžeta i kresanja nečijih nadležnosti finansijskih, odmah imate štrajkovi i proteste. To koristi AfD. Dakle, AfD ima jedan populistički model politike gdje oni kažu, znate, mi ćemo da obezbedimo sigurnost, proterat ćemo sve migrante. Što nije realno. Jer Nemačka ne može da živi bez migranata. Nemačka ima ona ima belu kugu, dakle negativan demografski saldo. Njoj je potrebna nova radna snaga. Ali problem je bio što to nije urađeno na organizovan način, nego Angela Merkel iskoristila stihiju nastalu ratom u Siriji, pa kad su oni ljudi krenuli ka Evropi, ona je rekla odlično, hajde sada ćemo sve Sirice da primimo, nema veze koje su struke, treba će nam od običnog majstora do vrhunskog doktora. Pokazalo se da je ogromna većina otišla samo na državni budžet, primaju takozvane azilanske prinadležnosti i bave se kriminalom. Ugrozili su bezbednost nemačkih gradova. Ljudi su osjetljivi na to. Dakle, to je jedan od ključnih razloga za rast AfD-a. Drugi razlog su ekonomske neizvesnosti, gde opet AfD nudi populistička rešenja koje nisu sprovodiva, ali običan čovjek to ne razume na najbolji način. Dakle, uspeli su dobro da iskomuniciraju s javnošću, a tradicionalne partije to nisu uspjele. I treći i ključan razlog, kada pogledate kartu gde je AfD najuticajniji,
To se poklapa sa granicama nekadašnje istočne Nemačke. To pokazuje da kada je posle Drugog svjetskog rata, kada su podeljene zone i istočna Nemačka je ostala pod sovjetskom zonom, dakle ova zona gdje su bili zapadni saveznici izvršena je temeljna denacifikacija. Dakle, svi učesnici u nacističkim projektima, zvaničnici, bili su lustrirani, nisu mogli više da se bave politikom i oni su sankcionisani, zabranjena je nacistička ideologija, ona je proglašena krivičnim delom. S druge strane, u istočnoj Nemačkoj, koja je bila pod sovjetskom kontrolom, to se nije dogodilo. Sovjeti su imali drugi model. Oni su došli i rekli, znali su ko je bio deo nacističkog aparata i rekli su, u redu, ti si bio nacista, imaš dva izbora. Ili ćeš da postaneš saradnik Štazija, komunističke, dakle, kontraobaveštajne službe, bezbednosne, tajne policije, ili ćeš da ideš na robiju u neki gulag u Rusiji, pa biraj. Naravno, svi su izabrali da budu deo Štazija, promenili su šinjele, znači nacističke su zamenili komunističkim i tu se ta tradicija nastavila. Znate, to je porodično. Svako dete sluša bakina svedočanstvo iz rata, sluša uverenja svoga oca, roditelji i babi i dede pružaju model i obrazac ponašanja za decu. Zato se ideja savremenog neonacizma koji je sofisticiran. Znate, vi kada pričate sa AfD-om, oni kako odbacuju nacizam zvanično, deklarativno. Ali kad vidite na njihovim delima, ako hoćete, pošto sam se ja na fakultetu ozbiljno bavio proučavanjem nacizma, profesor mi je bio Žarko Gudec koji je doktorirao na temi nacizma i fašizma, pa je insistirao da te teme veoma dobro obradimo, radili smo ozbiljne seminarske radove. Dakle, ako imate sve one karakteristike nacizma, antisemitizam, rasizam, ekspanzionizam, šovinizam i ekstremni nacionalizam, dakle, vi ćete sve to naći u politici AfD-a na ovaj ili onaj način. Ipak se tu nije mnogo promenilo. Nažalost ne. Ali možemo da vidimo čak i da su neki koji lideri po celoj Evropskoj uniji, pa čak i u Brisel, mislim, ali su čak i potomci tih nacista. Sad mi ne možemo da znamo da li su oni na njih preneli. Drugo, jedno iz njihove vizure, znate, od tih Nemaca, oni su imali drugu pogled nego što ga mi imamo. Tako. Znači, mi ne možemo da razumemo da oni gledaju Nemačku kao najveću silu, je li tako, tada, za vreme Drugog svjetskog rata, oni vjerovatno imaju drugi pogled na to nego mi koji smo bili ipak žrtve. Tako je. A vidite, samo da pojasnim, dakle, nije sporno, naravno, u toj cijele jednoj generacije bila deo nacističkog projekta. Znači, teško ćete naći nekog političara čiji deda nije bio ili pripadnik Wehrmachta jer je bio vojno sposoban ili nije bio deo neke institucije. Dakle, svi oni koji su bili protiv nacizma uglavnom su ubijeni ili internirani ili proterani i pobegli su iz Nemačke. Dakle, većina sadašnjih Nemaca i njihove dede su bile deo nacističkog projekta. Ali to ne znači da su njihovi unuci deo nacističkog projekta. Zato kažem, tu treba biti jako pažljiv, ali ono što sam rekao, dakle, postoje neki sistemski preduslovi. Kao što vidimo u istočnoj Nemačkoj, itekako postojali su zapravo sistemski preduslovi da se nacizam reprodukuje kroz generacije. U zapadnoj Nemačkoj gdje je to bilo zabranjeno, gdje vi niste smeli, dakle, ni da javno propagirate nacizam, ni da ljudi su mnogo više vodili računa, pa nisu deci mnogo ni pričali o tome. Na kraju krajeva, sećamo se da je i Willy Brandt, kada je klekao pred spomenikom žrtava nacizma, da je poslao jasnu poruku da Nemačka pravi otklon, dakle da to nije budućnost Nemačke. I ako hoćete, Nemačka, koliko god da postoje sentimenti da ona tad bila velika vojna sila, jedna od najvećih, ona je danas mnogo moćnija i mnogo je dalje dobacila. Ja prvi put kad sam bio u Moskvi, bio sam u naselju Himki, to je blizu Šeremetjeva aerodroma, i tu u hotelu gdje smo bili smešteni, otprilike 500 metara su oni ježevi dokle su stigle snage Wehrmachta u Drugom svjetskom ratu. Prva nemačka investicija, dakle, otvaranje robne kuće Metro, bilo je nekih 500 metara od tih ježeva bliže centru Moskve. I to je bila simbolika. Dakle, nemačka ekonomija je dobacila dalje od vojske Hitlera, što znači da je Nemačka danas mnogo moćnija nego tada, samo ima drugu vrstu moći. Kad smo već kod toga, kakvo je stanje u ekonomiji? Da li je nemački model negdje pred pucanjem?
Nemački model jeste pred velikim izazovima. Dakle, on više nije održiv u onom obliku u kome dominira u posljednjih 20-30 godina. Dakle, on se zasnivao na jeftinim ruskim energentima, na kineskom tržištu, izvozu na kinesko tržište i, dakle, i na dominaciji nemačke autoindustrije. To vreme je prošlo. Dakle, jeftinih ruskih energenata više nema iz dobro poznatih razloga. Dakle, Nemačka je sada orijentisana na gas iz Norveške i LNG, ukapljeni plin iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ona je zamenila to. Nešto je malo skuplje. Dakle, nisu to toliko skuplji energenti koliko se ranije pričalo, jer oni to računaju u megavat džulu. To je 30 evra je pre početka rata u Iranu. Dakle, 30 evra je bio megavat džul na evropskom tržištu. Ranije u vreme pre ukrajinskog rata bio 27 evra. Dakle, to je 10% razlika u ceni. Ali, ono što se događa jeste da Kina postaje veliki konkurent, da je preuzela primat u proizvodnji električnih automobila. Dakle, ona je postala veliki konkurent Nemačkoj. To je ugrozilo nemačku industriju. Plus političke tenzije sa Kinom, dakle, sve veći protekcionizam sa obe strane koji usporava, oni su bili najveći trgovinski partneri, dakle usporava trgovinu, što je primoralo Nemačku i Evropsku uniju da traži nova tržišta. Vidjeli smo da je sada potpisan značajan ugovor sa Indijom, da je potpisan značajan ugovor sa zemljama Latinske Amerike. To širi, dakle, tržišta Evropske unije i Nemačke, pre svega za izvoz nemačkih automobila. Tako da Nemačka se, dakle, transformiše u smislu digitalizacije privrede, transformacije, prelazak na zelenu energiju i na projekte koji će obezbediti energetsku nezavisnost Nemačke i čitave Evropske unije. Ako se tiče baš energenata, pošto ste ih pomenuli, nuklearke su pogašene, koliko znam. Da li bi bila dobra ideja da Nemačka ponovo zanovi nuklearnu energiju i koliko je to u ovom trenutku, sad s obzirom na celu situaciju, izvodljivo? Kada je počeo ruski napad na Ukrajinu i kada je postalo jasno da je era nabavke jeftinih ruskih energenata i era zavisnosti od Rusije završena, zaista u Evropskoj uniji se postavilo pitanje održivosti energetskog sistema Evropske unije. Dakle, primjer Francuske pokazao da jedini održivi energetski sistemi u Evropskoj uniji jesu oni koji se zasnivaju na nuklearnoj energiji. Međutim, Nemačka je zabranila nuklearnu energiju, s druge strane ona napušta energiju uglja i fosilnih goriva, dakle prelazi na zelenu energiju, koje činjenice nema dovoljno za nemačke potrebe. To povećava zavisnost. Dakle, Nemačka je zavisnost od Rusije u ovom trenutku zamenila pretežnom zavisnošću od Sjedinjenih Američkih Država, što nije dobro. Bez obzira da li su saveznici ili nisu, a vidimo da i to više nije neupitno savezništvo sa Amerikom. Dakle, bez obzira da li vam je najveći prijatelj ta zemlja koja izvozi energente, nije dobro da zavisite od jedne. Zato je važan proces diversifikacije. Međutim, ono što je bilo iznenađujuće za širi deo javnosti, svi su očekivali da će Nemačka da skine moratorijum na nuklearnu energiju, kao što je Srbija uradila, i da će da se orijentiše na nuklearnu. Međutim, jedna od prvih izjava Friedricha Merza, kada je postao kancelar, bila je da Nemačka neće da se vrati na tu vrstu nuklearne energije, tradicionalno. Svi su postavili pitanje, pa da li, kako će Nemačka da funkcioniše u budućnosti? Međutim, onda su nam stigle vesti na koje očigledno Nemačka računa. Nemačka je najnaprednija u razvoju fuzionog reaktora. To se zove veštačko sunce, takozvano. Dakle, to je reaktor koji ne troši nuklearno gorivo cepanjem atoma, već spajanjem atoma. To vam je neograničena količina energije, dakle samo je važno koliko imate input energije, koliko se ona efikasno koristi i Nemačka je prvi put uspela više da proizvede kroz to stvaranje te plazme, više da proizvede, dakle veći je izlaz energije nego ulaz u taj reaktor, što je revolucionarno otkriće, ona je najnaprednija u tome u svetu i u ovom trenutku Nemačka ima plan da do 2040. godine taj reaktor bude prikačen na elektroenergetsku mrežu. Dakle, to neće obezbediti samo Nemačkoj potpunu energetsku nezavisnost, već čitavoj Evropskoj uniji. Dakle, Nemačka mora narednih 15 godina da izdrži u ovom interregnumu gde će zavisiti od američkog gasa, norveškog i od nafte koju nabavlja iz različitih izvora širom sveta, a
od tog trenutka, ako se ostvare ovi planovi, znači od suštinskog značaja je brzina i uspešnost tranzicije. Ako ona bude uspešno obavljena, Evropa će za 15 godina biti potpuno energetski nezavisna, što je u ovom trenutku jedna od dve njene najveće rak rane. Dakle, energetska zavisnost i tehnološko zaostajanje za Sjedinjenim Američkim Državama i Kinom. Međutim, i tu se ulaže ogroman novac. Evropa ima planove da razvija i svoj model veštačke inteligencije. Dakle, i postoji još jedan moment koji je jako važan za nemačku konkurentnost. Zašto je Kina konkurentnija od Nemačke? Zato što ima jeftinu radnu snagu. Međutim, uvođenjem robotizovane radne snage i veštačke inteligencije, jasno je da će Nemačka imati istu jeftinu radnu snagu kao i Kina, dakle zavisit će samo od cene energije. Kina je također uvoznik energije kao i Nemačka. Tu će se izgubiti ona komparativna prednost Kine koju je do sada imala, tako da i nemačka automobilska industrija neće nužno biti, dakle, zaostajati za kineskom, već veoma lako mogu, svaka će imati svoje mesto na svetskom tržištu. Kakav je trenutno odnos između Berlina i Pariza i Berlina i Vašingtona? Odnos između Berlina i Pariza, dakle, dok je Britanija bila u Evropskoj uniji, London i Pariz su predstavljali ravnotežu prema Berlinu. U ovom trenutku to bi delimično, ne u potpunosti, Rim i Pariz bi mogli da budu ravnoteža Berlinu, međutim, Rim je bliži Berlinu nego Parizu, što znači da Nemačka preteže. Čak i kad je Francuska u vreme, kada je Scholz bio kancelar, koji je bio politički veoma slab, dakle, veoma slab, i tada je Macron pokušao da iskoristi priliku kao jak lider, da on preuzme liderstvo unutar Evropske unije. Jednostavno to nije bilo moguće, jer nemačka ekonomija je 1,5-1,7 puta veća od Francuske. Dakle, to Nemačkoj daje ogromnu snagu i u tom smislu Francuska će biti, da kažemo, u podređenom odnosu prema Nemačkoj. Međutim, sama činjenica da Evropska unija se zasniva na pravilima konsenzusa i da je potrebno da se i to transformiše, dakle da se odlučuje kvalifikovanom većinom, da bi imali efikasniji mehanizam odlučivanja, jer to je neophodno da bi se Evropska unija pozicionirala kao svetski igrač, kao druga ekonomija sveta u ovom trenutku po veličini. Dakle, odnos između Nemačke i Francuske, koliko god im se nekada razlikuju interesi, vidjeli smo slučaj potpisivanja sporazuma sa zemljama Mercosura, dakle Latinske Amerike, gdje je Francuska tražila odlaganje sporazuma i tražila način kako da odloži primjenu sporazuma, a Nemačka insistirala da se primjenjuje što pre. Jer Francusku plaši uvoz argentinskih i čilanskih vina, Nemačka ima interes da izvozi automobile. I dakle, tu su im se interesi razlikovali, ali to ne stvara, dakle, to je izuzetak, ne stvara, dakle, ne ruši sistem njihovih odnosa koji se zasniva na partnerstvu. Dakle, obostrano, to je win-win igra gdje dobijaju jedni i drugi. Dakle, Nemačka jeste dominantna u Evropskoj uniji. I to je dobar primjer da napravimo paralelu sa Srbijom. Srbija je dominantan igrač na Zapadnom Balkanu. Ali kad ste dominantni u jednom klubu, ne znači da možete da namećete jednostrana rešenja i da budete hegemon. To nije dobro, jer to će da stvori koaliciju protiv vas svih ostalih. Vi morate da budete lideri u saradnji. Dakle, da nudite modele saradnje koji su prihvatljivi svima i da sve države u okruženju držite bliže sebi nego što su one međusobno bliske, da se ne bi stvarala koalicija protiv vas. Dakle, Nemačka, to je nemačka politika. To treba da bude politika Srbije. Dakle, to je ono što vam obezbeđuje trajno održivo liderstvo u bilo kojoj organizaciji, regionu ili grupi zemalja. Što se tiče odnosa Nemačke i Vašingtona, oni su u paketu sa odnosom čitave Evropske unije sa Vašingtonom. To savezništvo je bilo neupitno do dolaska Trumpa na vlast, ali Trump je rešio tu da preseče, ne u smislu da raskine savezništvo, već zahteva od Evropske unije veću stratešku autonomiju. Znači, Evropska unija koja ima 450 miliona stanovnika i ima 8 puta veći GDP od Rusije, mora da preuzme na sebe obuzdavanje Rusije. Njoj Amerika za to nije potrebna. S druge strane, Sjedinjene Američke Države moraju da se koncentrišu na zapadnu hemisferu, na Indo-Pacifički region, dakle oni imaju Kinu koja je sve veći njihov izazivač, koja je u velikoj ekspanziji, i Sjedinjene Američke Države, dakle morat će sve resurse da usmere, čak će im trebati pomoć Evrope, zato Sjedinjene Američke Države, dakle, ne mogu da ostanu bez evropskih saveznika, ali svakako ne žele više da nose na svojim leđima teret održavanja stabilnosti u Evropi. To mora Evropska unija da preuzme na sebe, zemlje Evrope, i da pomognu Sjedinjenim Američkim Državama u obuzdavanju Kine. Ali distanciranje Vašingtona od Evropske unije otvara Evropskoj uniji poziciju strateške neutralnosti
u budućem odmeravanju snaga između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Dakle, Evropa tu može da profitira iz njihovog sukoba, kao što su neke Sjedinjene Američke Države profitirale iz Prvog i Drugog svjetskog rata u Evropi, postale vodeći igrač. Dakle, Evropska unija ne graniči se sa Kinom, njoj Kina nije neposredna opasnost. Rusiju može da obuzda, već sam objasnio, dakle, Rusija u resursnom smislu ne može da bude ekspanzionistički nastrojena prema Evropi, dakle, Evropa tu može da bude potpuno mirna i, dakle, uz odgovarajuće pozicioniranje prema Americi i Kini, Evropa i tekako može da profitira iz njihovog sukoba. Da, Trump je tu dao neku izjavu kako Evropa se boji Rusije, čuli ste to? Što i nije bez osnova, jer, kažem, Evropa se oslonila na Ameriku u čitavom hladnom ratu, dakle, Sjedinjene Američke Države su same izdvajale više od svih drugih NATO saveznika, a nisu imale veću ekonomiju u zbiru od svih njih drugih. Dakle, očigledno je da je teret, i pri tome Sjedinjene Američke Države nisu neposredno ugrožene od Rusije, nego Evropa. Dakle, Evropa mora mnogo više da uloži u odbranu i ona je to počela da radi. Dakle, ovaj program rearming, dakle, novog naoružavanja, stvaranja vojne baze Evropske unije i tekako je odgovor na izazove Rusije i pri tome sve se glasnije priča ili da se francusko-britanski nuklearni kišobran proširi na zemlje čitavu Evropu, ili Nemačka, što pominje mogućnost pravljenja sopstvenog nuklearnog naoružanja. Ona ima tehnologiju. Neke procene govore da bi za najviše 2 do 3 godine mogla da ima sopstvenu atomsku bombu. Dakle, to je sve je intenzivnija rasprava u Nemačkoj. Pri tome još uvek preovlađuju oni koji su protiv tog modela naoružavanja, već da se oslane na francuski kišobran nuklearnog odvraćanja. A baš je skoro Friedrich Merz izjavio da je rekao Donaldu Trumpu da mu se ne dopada to što radi sa Iranom, ali da su u dobrim odnosima i da to tako stoji. Znači da je Nemačka u dobrim odnosima sa SAD-om. Pa jesu, Nemačka i Merz je više puta, on je čak i, hajde kažemo, podilazio Trumpu. Sjećamo se da mu je odneo onaj papir koji dokazuje da je neki Trumpov deda poreklom Nemac. Dakle, a vidimo i da i Trump sada kada je kralj Charles bio, da je potencirao svoje škotsko poreklo, da je njegova majka bila zaljubljena u britanskog kralja. Dakle, koliko god da postoje određene, kažemo, šumovi u komunikaciji, nesporazumi oko Irana, ovo nije prvi put da postoje nesporazumi te vrste. Kada je George Bush mlađi pokrenuo invaziju na Irak 2003. godine, Britanija je išla zajedno sa njim, Nemačka i Francuska su odbile. One to nikad nisu podržale. S druge strane, podržale su američku intervenciju u Afganistanu, u okviru NATO, učestvovale su u toj intervenciji, jer su nju smatrali legitimnom i opravdanom, a ovo u Iraku nisu. Dakle, ovo nije prvi šum. Ali pokazalo se da ti šumovi ne ruše temelj odnosa. Dakle, oni ne menjaju interese. Ne moraju njihovi interesi svuda da se poklapaju. U slučaju Irana im se svakako ne poklapaju, kao što nisu ni u slučaju Iraka. U slučaju Rusije će se poklopiti. U slučaju Kine u najvećem broju slučajeva će se poklopiti. Dakle, u većini slučajeva će im se poklapati interesi, postojeći tada kada se ne poklapaju. Ali, kažem, to jeste njihov partnerski odnos. On dobija novu dinamiku, znači Evropa će imati više strateške autonomije, nastupat će dosta samostalnije, a opet s druge strane i tekako su upućeni jedni na druge, jer niti Amerika može da se suprotstavi Kini bez Evrope, niti Evropa može da obezbedi tehnološki napredak. Mnogo je oslonjena još uvek na Sjedinjene Američke Države. Pa evo, kada se postavilo pitanje sad kada bi Evropska unija i Amerika raskinuli, dakle, svoju saradnju, ispostavilo se da većina ovih komesara u Evropskoj komisiji, dakle, da njihovi mailovi su pothranjeni na cloudima u Americi. Dakle, da bi ostali bez mailova, bez osnovne internet komunikacije kada bi došlo do prekida odnosa sa Amerikom. Dakle, oni su i tekako međuzavisni. Ta vrsta međuzavisnosti je neraskidiva. I to ne možete, ne postoji način kako to možete, jer to su ekonomski povezani subjekti. Najveći tehnološki giganti u Sjedinjenim Američkim Državama imaju veliki broj akcionara iz Evrope. Dakle, evropske kompanije su i tekako investirale tamo, tako da to nisu veze koje su uopšte, ne lako, nego koje su uopšte raskidive. Da pređemo mi na nas. Da li Nemačka vidi Srbiju u Evropskoj uniji, zaista? Dugoročno Nemačka je zainteresovana da čitav ovaj region bude deo Evropske unije. Ona je najveći trgovinski partner čitavog regiona i ona je najveći investitor u čitavom regionu. Dakle, njeni ekonomski interesi su takvi da je zainteresovana za stabilnost, a stabilnost ovog regiona bit će trajna i održiva samo kada on bude deo Evropske unije. Međutim, ono što Nemačka nije spremna
Ona insistira, dakle, na ispunjavanju kriterijuma. Dakle, insistira na politici mira i stabilnosti i na ispunjavanju kriterijuma i nije više spremna da sluša bilo čija prazna obećanja. Hajde vi nas prebacite nam ovu prepreku, pa ćemo mi to naknadno da odradimo naš deo posla. Dakle, u tom smislu Nemačka je zainteresovana za saradnju sa onim zemljama koji su spremne da ubrzano ispunjavaju uslove i to da rade iskreno i sistematski, a ne one koje to zamagljuju, koje maskiraju svoje stvarne namere i koje simuliraju ispunjavanje uslova. Dakle, ono što je opasno za svaku zemlju u regionu, uključujući Srbiju, nije toliko da li je Nemačka zainteresovana da podrži njeno članstvo u Evropskoj uniji, već da Nemačka postane nezainteresovana za tu zemlju, da se umori od nje. Znate, danas u današnjem svetu mnogo je opasnije od nekih nesporazuma i sukoba interesa ostati po strani, ostati izolovan i zaboravljen. Jer zaboravljene zemlje sigurno će da propadnu. One nemaju nikakvu budućnost. Dakle, danas je najopasnije biti zaboravljen i toga moraju da se čuvaju sve zemlje Zapadnog Balkana, dakle, da se Nemačka ne umori od njihovih beskonačnih integracija i praznih obećanja o ispunjavanju uslova. Pri tome, ovdje u našoj javnosti često se priča to je politika uslovljavanja. Nije to nikakva politika uslovljavanja, to je sistem. U Evropskoj uniji postoji sistem. Dakle, nas niko ne tera na silu da uđemo tamo. Jer hoćemo, naša je dobra volja i želja da li hoćemo ili ne. Ako hoćemo da uđemo, moramo da prihvatimo pravila tog sistema. To vam je kao da dobijete neko vrhunsko dobro radno mesto u nekoj velikoj korporaciji koja ima izgrađen sistem. Vi niste rob te korporacije. Vi ćete tamo imati dobru zaradu, vi ćete profesionalno da se usavršavate i da napredujete, ali imate i svoje obaveze, morate da poštujete pravila tog sistema. Imate vi alternativu. Idite na ulicu, budite siromašni i slobodni. Da li je siromaštvo sloboda? Ako posmatramo države, dakle, najsiromašnije države su najzavisnije i najmanje slobodne. One nisu suverene. Njih može svako da ucenjuje jer su egzistencijalno zavisne od pomoći koju dobijaju. Ili još jedan bolji primjer, da li su fudbaleri Barcelone robovi koji se povijaju odlukama trenera i uprave ili su vrhunski profesionalci koji su veoma dobro plaćeni za to što igraju i najveće moguće zvezde koje postoje. Da li bi se jedan fudbaler Barcelone menjao sa nekim ko igra na livadi tamo pored Nou Campa, ko nema tu privilegiju da igra u timu Barcelone? Dakle, ako hoćete da budete deo velikog tima koji vam donosi velike prednosti i blagodati, morate da poštujete sistem. To nije nametanje, to su pravila koja važe za sve. Dakle, ono što će važiti za Srbiju u Evropskoj uniji, podjednako sada važi za Dansku i za Nemačku. Zabluda ili istina da Evropska unija od nas traži da priznamo Kosovo? To je zabluda. Dakle, kada pričamo ne postoji formalni zahtev u smislu priznavanja nezavisnosti Kosova, dakle, ono na čemu Evropska unija insistira jeste okvir za normalizaciju. Mi smo to prihvatili Briselskim sporazumom i Ohridskim sporazumom. Dakle, napravljen je okvir za normalizaciju, pri tome mi smo jasno rekli naše crvene linije jesu nema formalnog priznanja nezavisnosti. Dakle, normalizacija ide između države i nedržavnog entiteta. Mi ga smatramo autonomijom, oni sebe smatraju državom, dakle tu mora se uspostaviti neka koegzistencija dva različita pogleda na status po modelu dve Nemačke. Oni se nisu priznavali, ali su normalizovali odnose i to je otprilike nešto na čemu treba raditi. Ono što smo mi preuzeli kao obavezu članom 14 Briselskog sporazuma jeste da prištinska strana i Srbija neće jedna drugom metati na putu za Evropsku uniju. Dakle, to je i naša obaveza. Ali mi ne smemo da budemo pasivni. Mi ne smemo da dozvolimo da Kosovo postane članica Evropske unije pred Srbije. Dakle, mi moramo da radimo na okviru za normalizaciju, da Kosovo postane članica Evropske unije kao nedržavni entitet, da se napravi izuzetak. I tu imamo podršku 5 članica Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, čiji će pristanak biti potreban za članstvo Kosova u Evropskoj uniji. Dakle, može bude kao nedržavni entitet, ali Srbija mora aktivno, proaktivno i da radi na tome i tu je lopta u našem dvorištu. I za kraj, kuda ide Nemačka i gde je vi vidite za nekih 10-15 godina? Nemačka ide ka velikoj transformaciji, dakle to je bolna ali neophodna transformacija i ja Nemačku za 15 godina vidim kao novu predvodnicu nove moderne Evropske unije koja je energetski nezavisna, koja je bezbednosno nezavisna, koja je konkurentna, koja je zauzela svoje mesto kao jedan od 3 ključne igrača u svetu pored Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Vidim Srbiju kao deo te porodice jer Evropa je da kažemo, porodica malih nacija, mi pripadamo tim narodima i tim nacijama, tamo nam je mesto i to je jedini način kako možemo u ovom svetu velikih globalnih promjena da opstanemo i da obezbedimo sebi sigurnu budućnost.
Marko, hvala vam što ste bili moj gost. Hvala vama na pozivu. Gledali ste emisiju Parabola.